Tuni topic zat ham lecture zat ham 11 de na jingle chai go te na percentage jingle chai oten na ba na pai modang o cho la in bol ke du cho population of a town is population of a town is 6,000. Population to 6,000 in. If the male increased by 5% and female by 9%, na. If the male is increased, 5% and female by 9% percentage, then the population will become 6,500. Then the population will become 6,500. Question should be same. After 1 year, na? After 1 year. 1 year. Find the number of male and female. Find the number of male and female. What? Zua tapang cho na male female mi chom chi khula na percentage chi percentage ke bangam khat 5% akhang chu kum khat songa na khat 9% akhang chu la na e chu bata zua gan chan keng ni ne khat keng li ne chala na e chu tapang chu concept ma chon ki jang le cha atutele iti volume ham amo in value ngen pe cha kum khat 6,500 aphatai na after 1 year na atutele percentage kum khat sunga bu calculate du chala na total to mi zan he tiam total population zan ham 6,000 jo total population chala na ala total population la hi male female percentage zan kale gi chana male to female है ना male acha percentage zan akal ham 5% akal chala na female achala 9% na 9% to 5% plus 4% kati thiam epj nam tela kin ke bangchana ka kal sanom epj ka ke ba sanom tela ai ke bang pa chu hizan apana 5% kala do hile aman an sei to hun ke bangdam ai ke balo la chu wal chu awal to connect nom ja na atu tia hile chala hi epi male jong khu 5% akhang ta na numei nu jong chu female jong khu kum khat sunga hi 5% boin akala ta ta na ele 5% kum khat sunga kal chu hile ador ta chu female hi 5% bo kal hi han lang na male 5% bo kal hele kal chu zat mo mo hedam 5% ma ma de chula na female long 5% in kalhan lang male long 5% in kalhan lang le ago ma 5% akal de uchala na common acha na ani ne na 5% na total population mo 5% akal de na ala 5% of izar ham kal de 6,000 na iti total population la hi 5% bo kal de he pati ala 5% kal de ala zat kal de ham chi 0 ni ki ka 50056 30 na 300 kal de dor da so the thema 300 6,000 apara 6,300 it is 5% hil ele amo khod izar kale tiam 6,500 kale de chuna izar apana kal ham 6,000 apana kal chala na ele dor ta kal za zan ham 500 kal cho na ku khat songa na ai wanga
5% le 5% ki bang chana kal hen lang hele no mai le pasal ki bang chana kal le za kal ham 300 kal de chala na le ki bang chana kal sawa le 300 kal chala na le aval piyum 200 ba chala na 200 population ni kisim tha ta lo chala na 5% chala la 300 ni jong kisim tha pasal ngayong kisim tha 5% no mai 5% kisim tha ta na a kisim tha lo piyum ham 4% na la 4% to extra chala na la chila extra ko ya ding ham 4% ade chala na hi ta hon ke to de cha ajo tele female to 4% hi le bata na che 4% female ade cha 4% ko pe ham 200 chana 4% ko 200 11% pe ham 4 5 for 20 na ikala 200 by 4 ka tile jat ham 50 chana 1% ko 50 chana na total population total achu jat dham la jat hidam total hichi 4% kala he kuya ham female achu na hicha hi kuya de ham female achu na female chu mi jat hiam 200 hilo pichana na female to 100% hinga chala na bona numaila pasal la na 4% chala kala la female ade chala kala hela chun male ade cho la female ai 100% cho ringkia za nam tina chala na 1% cho 500 hila female acha za dham 5000 na da la female cho 5000 ta cho na se 5000 ti ta cho female la nga se female 4% bo ke chala na ago ma 9% chala na 9% ko khodo thai chana ebang in 9% ke delo in 100% ke de chala na female mo mo cha adu tala female cha jan ham 5000 ta na ele male cha jan ham 6000 minus 5 total la no me se la do jan ham 1000 da Dam dit net thiam na 6500 it's total population di pi tiam ta na chu total population chi pi tiam sangup ki chu na population of a town is 6000 ki chu na question if this na if male to 5% akalian nang na nume yong to 9% la go ma to 5 plus 9 chala na kalihan lang le if kalihan lang hele ador ta to 6500 hiding hi gi chu kum khat jaw la na kum khat jaw la 6500 hiding hi gi chu na le thema e banga e chu 5% le 5% bo ki ka sa cho khodo na de nga chu na 5% le 5% bo ka sa ani nim ki bang chan ki ka sa le na akal dan cho ani nim ki bang chan ki ka sa le za de dem ani na ki bang chan ka sa le 6000 bo chu da na yan ta 6000 cho e poi eti kum khajawa cho hiza de ke chu na e wanga to aluya cho hiza ha mata ta cho 6000 chala na kum khajawa cho hiza kal de ke tiam mi zanga kal de cho 5% che kala la na e wanga mi zanga kal ding chu 5% che hilabo mi zanga kal de na ele mi zanga kal di la chu mi zar van ham total population chu pasal mi 5% kala numai 9% kala jang ai do na 5% che ka ka sa le za thum zo de ele 54% ka sem thalo pi chala na hi che do na de nga ta hong ki bo cha ele percentage chu awal chu mi zani wal chala na ipija ba ham tela female of 4% ja ba cha female 4% chu ki che ta cha na ado tela percentage to number ki relate na khatam ta ila na eta para chu kan relate na ile female chu 5000% na ai ti hai lo yang le bata hitai na khothi lo yang la na ta khothi chu female 4% is at ham female into 4% na female into 4% who's at ham
200 ka khuna le 4 5 20 0 na female chi jan ham 5000 na ta ko khut thi cho ta thema kita ka khut nom lo yong lo in ra meng ya kan tha explain ki dham kar question khat bol bete na question khat bol bele han het du ha female he ho ro dan he tang ko ho ro thei na female get ala male get ta sala na total la male si kala dol na kita ko khut thi ala chata bangin question khat ma khur ki ta na population 9,600 9,600 level now 9,000 male 8% la 5% it's 8% is over now female increase by 5% is allowed the population will become 10,272 10,272 na after 1 year find the number of Hichung helala. It's a question here bolotala. Iti boldo ham. Total population jazat ham. Total population 9,600 chalana. Total population jazat male population male jazat yang kale ketiam. Male 8% akal chalana. Female chala 5% akal na ala new support ke bahasa ngai chale na ke bahasa ka kal sa no mal na ka khud no mal 8% hi ka zid ham 5% plus 3% ka zid he na bisa 5% kala ab katila agom gom in 5% bo ki kal sa le ti ke nom chana agom gom in 5% ki kal sa le za dam akal de 5% of 9600 na 0 ni to 0 ni ki kata na 5 6 are 33 and 5 9 are 45 25 kilo 5 9 are 45 46 48 na 480 dem di ham 5 6 are 30 3 in hand na 5 9 are 45 46 48 480 di ta adult also 5% che if 5% che kala hele izad ham 480 di jala evang amahin kum khasungi izat momong kalam percentage don da te izat momong kala kum khasunga cha 9600726 ja 2 la 0 kala do la 2 chala na 7 la 0 kala do la zar ham 7 chala na 12 la 6 kala do la 6 chala na it's 9 la 9 kala do la 0 na ntalo 672 bo na ja 672 kal de chala na agom goma hi kum khasunga hi population hizat chu hizat nasu ta chala na elizat momong kala mogom goma cha 672 gom goma kal chala na evang mon pasal chu 8% kala no mai 5% kala ge chala na pasal 8% kala no mai 5% kala hizat pha cha evang ai ho hin no mai 5% ki kal sala pasal 5% ki kal sala pidingam te chi number ka dei ja na khod do the cha ki bal na 480 ka kal sala hizat tam chi 480 hizat ham chi kamaina sale hizat walam 5% che ka kal sala 8% plus 5% ka kal sala 672 hi ngai jala na 5% che ka kal sala 480 bo jala na ele zan hiam 17 la 8 la dola 9 chala na 5 la 4 la dola 1 na 192 chala na 192 hi pg ham pizza wal ham 3% of males ya oh azola female to male is oh la question also 3% of male khizan ham
Z volume 192 na để thêm ta là mail chỉ Z được tam sao gì nhỉ mail chỉ Z được tam 192 into 100 by 3 na 192 into 100 divided by 3 cả thêm 393 cả thế chứ na 3 6 18 3 4 12 thế à Z हम 6400 अंदर आप 3 का थे लो है नो माइल ना sum of digit है बता sum of digit ही 3 की का थे ना जो 9 है 3 की का थे जो ना दोन दाई लंग 2 plus 1 को 3 का थे जो ना तो जरा 3 का थे दिया ना तो 192 9 है 3 का साथ है जो ना 9 तो सिम था लंग 2 plus 1 को पे हम 3 जरा 3 का थे जो ना या तो 192 जो 3 का थे ये दिखे तो sum of digit को must be divisible by 3 na 1 plus 9 plus 2 को जात हम 9 10 11 12 12 जो 3 का थे ना तो जरा चुन 192 जो 3 का थे ही जो है तो मिल जात तम 6400 मुता छ ना तो अरे फीमेल जात हम टोटल पॉपुलेशन को जात हम 9600 चला ना मेल जात हम 6400 ना and female is at the term total minus male kala dole female chalo na 00269 3200 male acho 6400 female acho 3200 dita hello pichuna ne thian tan ne them no nang confuse na lai abe try now last question to try hana chum na pim beta to next question next concept chutin hichi chi cha chai wa hi le khana lu ta te Venn diagram ma Venn diagram ma lu te na boneless profit and loss pan ta na तो आई कैसे इक्वेशन ना ये होगा हम जो तो है टैप जो मैं जो रुता जो प्रॉफिट एंड लॉस आऊँ ये किलो में थे किलो लोग में थे ना वाला जो क्वेश्चन चुन the price of a sugar is decreased by 20% ना price of sugar is decreased by 20%. Now, due to this, a family purchased 20 kg more sugar for 400. Due to this, which is also now. Due to this, a family purchased 20 kg more na 20 kg more sugar for 400 sugar for rupees 400 na find the original consumption chirang hai original ori tu na original consumption abu tira chu zan ne awang na thu man khi ma sanga na ani na chun original price na original price ori price cha je dio athom na chu pi de ham current price to current consumption na current price पे हम अरीना चो current consumption ना
current consumption pe da hamti thilman hi kim cho na thilman hi hung kim su thilman hi hung kim su in abana chu hitiza cho family khan hen kg somni cho be thiu he ki chana heche mana cha yathema atutele iti khoja hamche 20% he would decrease by 20% ki tikora na 20% khod ham fraction asima 11 by 5 na 1 by 5 na decrease kitiam minus bonga chala na alati price kisai na chala na price kisai na lo price of the sugar is decreased by 1000 kiti chala na price of bula chizat ham price of bula chizat ham 5 chala na to hi zat chala pricing ola price to new to old thing na all original to zan ham 5 new to zan ham 4 ta chana thema thilman chu 20% discount hilo 20% decrease ki bol chala na ala ma sa chu chenga nga mana ka cho yi chu to cheng li li mana ka cho ta cho 20% discount ja chana yam alhin chengli mana ka cho chu price le quantity vetana price to quantity ko opposite cho inverse proportion cho na thilman atama le ka hom cho de chalo na thilman homa le ka tam cho de chalo na masanga cho chengkhat mana chu chengkhat mana thil ke mola cha ken som ka cho yi chalo na som ko cho yi cho ela to hi chengkhat man cho chengni ka pha na cho som ko cho nom ta lo cho ngabo ko cho de cho hi summa ma cho na hi summa ma cho na ne thema ajo tia hela chun price chu 4 by 5 hela quantity chu bizar hitam quantity chu 5 by 4 ne thema ei lawal hetin zinga price like a jichna quantity chala ka jichna ei jo question em price yong do apana consumption quantity kg zan ham tia do na price chu to amasa chu zan ham old a chu 5 na old lo le ori na new price chu zan tam 4 ta chana price la quantity chu inverse ka ti chala na inverse means ki bung butun da na 4:5 ne thema chenga man hilaya chu kalhom jo chala na chengli man aman hong kipana ka tam jo hitin hisab to price le quantity asana inverse proportion means kibung butun na kana 2:1 hila kana 1:2 hi ngai na to inverse proportion ki cha ai ke bung butun nen ala quantity chu masanga izat ham 4 quantity chala na to izat ham quantity chu 5 quantity izat kalam 1 quantity kal chala na quantity khana cho be chala na quantity khana tam ta chala na masanga chu libo cho chala na to nga cho ta chala na achu te le izana kalam khana kal chala na ei wa question izan nikale tiam due to this family purchases izan cho biam 20 kg one unit khun pi ba sam 20 kg ba sa cha ya thiam ta one unit in 20 kg ba sa hele one into how many times sum 20 times la na atu tele all masanga all le ori ti ta cha original na original question of original ki do ya na original also is ham quantity chu thil cho 4 to za 80 kg na ele to athapa hele za tam 5 to za
100 kg diam ni thimam now khada khu khada kalbe quantity kalbe kati chu pizza kalbe ham 20 kg thilman price man hi ja chana kalbe to 20 unit kalbe chu unit value chu question ata ta chu som ni kg heti ba cha chana na 20 times 4 unit chu ja ham 80 kg na ala quantity of the quantity of original consumption ko jan ham original pa jan ham 80 kg na dia 80 kg ta chana ele new consumption jan ham 5 units 100 kg chana new consumption current consumption chi 100 kg na new current due to current consumption 100 kg ka chula na it's 400 rupees also na 400 rupees a kg za ka chod ham ama sa cha 80 kg chula na 400 by 80 kg hele chun 80 kg la rupees ya chalang kg ya rupees per kg khana man zat dam 00 ka 8 zat tam sam 5 rupees per kg dia sumi za na kg za na sumi za na kg za ka chodo zawang oh niwa khu za nam kg za nam niwa hi 100 kg chana 0 ni to 0 ni ka kana le za nam 4 rupees per kg na ye chi ni wa na ola chu za nam 80 kg chu za nam asum pi ki bang thau chu kal lo kem lo pi chana na asum pi ki bang thau e bang kg atam cho be chana na kg lui pa chu za nam 80 rupees per kg hele zatam chi 8 zatham 5 rupees per kg original la zatham 5 rupees per kg na to hizat atam 4 rupees per kg hiya cho tam cho do cho asum sen ki bang tho tho na chita bang question khat bo ki lewan he do touch original consumption hold holding original price on hold holding current on hold holding current consumption to current price on hold holding here price of sugar is increased by 33 by 3% 1 by 3% due to this the family purchases is that the home due to this, a family purchases decrease by 40 kg more na 4 rupees 200 to no 4 rupees 200 question hoy tan similar to the same question hen chini chu aman 100% or 100% apana khis utina chalo na 33 by 3% decrease chalo na I came soon due to this family purchases 40 more kg aman a he ja chu hiza acho do zo bele agate chun sum chu atam sen de lo chu sum acho na ngai ya chu na acho na ngai ya chu thilman a he ja chu thil na tam cho do zo wa hela chun somni bata somni bo ko nei chu kin som na kin somni bo ko nei thil chu som ka cho cho ma sanga na som chemi ni man som ka cho chala na quantity na chemi ni man chu som ka cho a ai la chu som ni ga nei chula na ai wanga chemi ni man chu chen kha khan man hu hi han na hele izar ka cho do jo tam som ni ka cho do zo chula na chen kha khan man hele na hi ji ki se ne cho na sum chu na tam sen na hom sen thu ki se lo cho na sum chu na ai wanga na thilman chu kem su ja chu izar na cho do be zawam ki ti chu na for agita hele chu na sum sen za ki se chu
Thilman kalma sang thilman kalzo ipi yong le na sumsen ki bong te te na ki bong tho tho cho ala he chu kan bol ding ala te ka bol dam mas pe na pi se 1 percentage ko pi ham 33 1 by 3 is price of sugar chula na 33 1 by 3% decrease ki chula na if ham 33 1 by 3% to 1 by 3 chula na thilman kim su ya chung minus chula na ala chun price pi te tawam price to inversely proportional to quantity na price aki mozaza to quantity among boton nichala na price to original price will be ori price will be 3 ele current price la current price will be 3 ya his decrease to bola le zat tam 3 la 1 nikla do le zat dham to chana price na ele price to 3 is to 2 here, the quantity is that hidam. If a quantity they have to like kg is a total weight quantity pills na mo na that's a quantity ke holds quantity koi period tam inverse relation price then inverse ek chala na 2 is to 3 it's a price achi aman na dam talo quantity ha na de me na ala quantity is that kalam masa cha cheng ni ka cho do chala na toy thum ga choro tha chana na izat kalam khat kal chana na eba mon izat kaletiam 40 kg kalete chana ata unit to kg relation cha hom pan ta chana cha para hi chang ko do the ta chana boi chalo alhen quantity hi 1 unit to 40 hi le izat time sum 40 times 2 yang 40 times singa ta chana na original value na 200 za 80 quantity ya 80 za ham kg na original to 80 kg so 80 kg to kin jani mana to 80 kg to ka cho do ale phazon bi kana cho do chana na to hi atha pa hi jani mana to za ka cho do dam to hi unit 40 unit to 40 unit like 40 units so 3 4 za 120 kg na question na sei chu jani mana thil kana cho ila 80 kg hilaya chun jani mana thil kana cho i chula na amana hung kem phanen jani mana chu 120 kg ka cho do zo tai ki na cho question cho hai ta sim da chun 80 kg masanga kana cho ro cho jani na to thilman 33% ahum kimpa na chu jani mama chu 80 kg khela chu 120 kg chu do chuna is chu ya pana hum ke dham tila price to quantity inverse relation an kila na today ne ka hi izat kalam khat kal ta chu jan ham 40 kg na ala to chu price ke dinga hele mayam tam rupees per kg kiti thil cho pale na thil cho pale rupees kg jana kg khana jar ham kiti ho rupees per kg kiti hola na ipi va sam tile asumpa ko chung langa om ditile cho na ran ke to je asumpa ko chung langa om ding amu ya kg quantity om ditile chalo na thilman ke do ding ala na ala chun asumpa hi jan ham 200 na per kg la cho he pen kg pen kala de ham 80 kala ale izat ham rupees kg chalo na chiza tam 0 to 0 ke ka na abana chiza ham 4 to 8 4 5 to 20 ala 2 by 5 ko bola le izat ham 2 to 4.5 2.5 kg na 2.5 rupees per kg di ahi lo yang lami expression ka bola 2 to 1 na 1 by 2 rupees per kg ka di the na ala 2.5 kg rupees per kg ka di the so le che pen chu ipya ham original chala na original price ipya ham which on 3 quantity chala na che which on jam ipya ka bolde rupees per kg which on
rupees ji ana per kg bata now ipja chala ya 40 unit kala 80 kg ka swapra chala 40 unit kala 20 kg ka swamtala which unit ne p represent ham kg are represent chala na rupees are represent lopi chala na kg unit chu kg to ke body chu quantity to ke body chala na no price to ke body lo chu na kg to ke body lo 40 unit ne ko ya ham kg more ke देखो kg आ चला ना એટલે तू ही quantity ही kg आ बोल है चला ना ही जी quantity आ है जो ना ही जी unit पा है ना quantity आ जो ना ही जी तक का बोल है लो जो into 40 कति थे लो जो प्रेजेंट नाम तेरा जो ही जी quantity आ चला ना ही जो quantity हिंगा जो जी price चला ना कि बोल है लो दे जो या जो का सही से पे हम कति ले price आ जो अमनली तो हम तलो quality है तो ना जे में कति चला ही जी price है तो ना देंगा ही हिची सुमचु कला दिन केजिया का बोला है ले जार हम जे जार कर मुआम 200 सुमाचो केजी सोमगित का चौदो जवा है लचन जार कर मुआम 5/2 चलो ना 5/2 को हम 2.5 rupees per kg चलो ना और तो तेरे 2.5 rupees per kg चलो ना का बोल चलो ना हिची क्वांटिटी आ का बोल चलो ना is the quantity to pay original na original price out is the 2.5 rupees per kg na khat bol be le ana he du ta cha atu la karna ke no mai la karna he thil khu aman ke no mai le pay rupees per kg a khud dekha chula na ele rupees chu original hai to karna he diwali ti bolu ham rupees mama kala ke chula na rupees per kg therman है ना दिखाना rupees से हम 200 rupees चला ना ए वहाँ चला या 80 kg पहले ओरिजिनल आया तो है करना है जाता 120 ना 120 kg rupees per kg price था चला ना 00 का 2 what is 2200 26 12 ना अब आना 23 या 6 25 10 ना answer to PM 5/3 cho na yeah 5/3 ko PM 5/3 ka divide na le pidam 3 1 is 3 abana 2 na point kala le 0 2 3 5 3 6 8 1.6 na 1.6 rupees per kg it's like current price of pidam 1.6 rupees per kg ना original consumption से जब हम 80 kg चलो ना original consumption means quantity की consume जो assume की consume लो पिच ना એટલે current consumption से जब हम 120 ना खल बोल बे की होते जी तो ना खल बोल बे की होते हैं ची conceptual इन नमने खल बोल ना बुझ जब मना हिचे खत बोर्ड होते ना बाल गाँवते ना बाल हिचे टॉपिक गाँवते टॉपिक थालू ताऊते चलो ये कॉपी आने ना क्या चला रख नहीं इस वाले ना बोर्ड होता नहीं किसी होता किसी तो ना
bộ chân ta nó chắc là hiện tại nó tạo ra nó hiện nó này nhỉ tạo ra khởi cả clear rồi na 33 1 by 3% itu chalana now 33 1 by 3% decrease ahi tileza ni movam 1 by 3 chalana 33 1 by 3 decrease la minus chalana ala price pe tivam 3 is to 2 ta chana 3 is to 1 kala dola 2 chalana current so quantity to chi opposite chat de ki bung butun negative chalana quantity to ka bung butun la 2 masata bana 3 ta na ipijata ki bung butun nam tila ka seizo ka se banga cho cheng khat man hi la cho som ka cho do hi la cheng ni mani phala chu ngawu ka cho do re chala na che banga chana thilman atama hi le bata che price chu atam la ya chu ka hlom cho do chala na thilman chong hlom pha ka tam cho do thi chala na ta chu ne hisab the che ipija inverse ki la ham and then equation na se jo 40 kg more ati khula na kg khoi pe ham kg पे हम क्वांटिटी चलो ना क्वांटिटी थिर हुई त्या है लेकिन अगी दाम हुई त्या ले kg चलो ना ले हिच 40 हो जितो है ना कि रिले प्राइस तो है कितने थे हम कितने थे लो पे ना क्वांटिटी तो कि रिले दे चलो ना हिच ले 3 तो 1 की का 1 का पे जो 40 तो का बोट है लो रे जो रुपी से हिला बोक बोट है जो जिते ने है ना जिते ने हिला रुपी से हिला का बोट है दिन kg कितना हो जिते ने की बोट है लो जो ये मंदे कच्चा अच्छा क्या ही ले क्वांटिटी आउट चला या ही खटकाल चला ना इसे तो हम 40 kg करी चला ना ये थेमा अच्छा तेरे 3 तो 2 ही 1 is that times 40 kg 40 times चला ना इस आचु 40 kg ही क्वांटिटी जिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर yang hin kg ही ले क्वांटिटी हो तो बोर्ड तो प्राइस तो बोर्ड हालो दे चो या जो चेतो हम into 40 की बोर्ड ना जितो हम into 40 की बोर्ड ना इसे हम into 40 की बोर्ड है लोच इपिजन हम तेरा ची kg आही ची रुपीस आही ना प्राइस ना कि मल्टीप्लाई थे लो या जो चुंगा के दन लोच ने थे मा जो जोंग ले जो चुप छकत ताया इसले ही जान मोताम 80 kg मुवा चलंगा ही जान मोहम 340 120 kg की मो चलो ना ले थर्मन चो मसंगा जो थर्मन चो जान हम ती है दिंगा जो प्राइस चला का बद दे लो जो थर्मन चो का बद दिंगा ला प्राइस को इपि हम प्राइस को रुपीस पर केजी के चलो ना केजी खाना जान हम की ये खोला ना एले होते बेरा चो रुपीस पर केजी इपि दिना हम चे रुपीस पर केजी मींस पर बार खोला ना केजी के तेरा ना रुपीस को इपि सब दिला रुपीस डिवाइडेड बाय केजी तिने चो it's a price is on ajo tele rupees wizard ki pm 200 rupees ki pina ele 200 rupees ki pia cho chila 200 rupees ki pi chona na 200 rupees na original pa ke normal hai it's a kg pa ka divide chila kg mila na original pa ke normal kg to ka divide na it's answer jo original price cho ele current price ke normal hai current kg ho jan हम 120 kg ना रुपीस पर केजी तो ना रुपीस पर केजी प्रेम प्राइस इट्स अ प्राइस चला हम को कोई लोन तो क्लियर टर्म दैट्स क्वेश्चन खत बोलते हैं ये थे लोगों ने जो पता नहीं ये तो ना ये अंदर ना कहीं तो रे जो ना हम लोला प्राइस ऑफ शुगर बोसे जो हम ताई ना price of it is dam yan meat itna fish it is dam meat te pe meat la ke poina the price of meat is decrease in or increase is out saman kal kal jing la na yes price of meat is increase by zan I call sadhu हम
20% kal sok na 20% sa man chu 20% na kal ta chu na due to this a family purchase assumption ki ba sa chu mai no alahin thirmana kal pha na hi assumption chu kal sa de la wa hi la chun sa ki chol hom ne chul na ki chol hom ma le kg za chol hom sa tha price of a meat is increased by 20%. 20% athil kaya cho kg ni 2 kg less to 2 kg less kg ni hom cho ta cho thilman chu akal ja chu kg ni acho hom ta cha masangai na na kg ni for rupees is at do ham rupees at do ham 800 to 500 to no zanga chu het bayana lapia zanga mana thil chu achi ta chu zaka ang tu thom walan te ata ding da bai nga ngai to ta na ata ding da bai ngai to le han sa ni to ta na rupees 2000 sa ni ke chu mi khan hen sa ni ke chu ya zin ka mata khumoya me chu aga chi chala na aga chi ya hela chon amon san man na ka sa ta chon he na someone 20% on a course also and the course wala tin illa sani bo ki ki choya kacho ngai kacho gole la kasum thing to lo pi jala na ka kg kacho san ngai a chi pha na chi ka lo dam ti la sani ma ma chu kacho din tho wala so kg ni ka hom cho din ti na ta so na a ji te la saman chi za hi dem na masanga chi za na ka na cho ziam na twai za na ka cho ziam ti wa ta so na I khot de wa hele pam 20% khot pam 20% मतलब चला आज ताऊ तो 20% means 1/5 कल जो ना थिलमन ना प्लस ना अले प्राइस ला कजी तो तच प्राइस पे हम मसंगा प्राइस जर हम 5 यूनिट हिला ngaban हिला ना तो इन जर इता तिवम 6 पे ना 4 यो थिलमन कल चला प्लस ता चला ना थिलमन कल ता चला ना lechun thilman cho ka phana chu kacho izat kacho zo quantity chizat ham masanga nga hilaya chu reverse dekati so price is inversely proportional to quantity chini chi ta ono reverse bola le zan ham chi 6:5 na ilung thim na za la bata masanga chu manhom chula tu te de na ori na new na masanga chu man thom chala na thil man thom la chu katam cho zo chala na aman tam phara ka thom cho zo chala na he thema sun ke bang ma cha ya chu ka koya hele ama he kg ki pi chala na to he zat ka cho thom non one unit ka cho thom chala na one unit ka cho thom ko quantity he bara chu athil hi masanga gu ko na cho zo to ngabu ko cho zo ta chala na it's -1 unit khat khila chala na unit kha ko a real value ta ta che pam chi value assumption ngam chala percentage apana na chi total value he pangla value unit value kha ko izat kg less katiam 2 kg pata thilman chu amana kalpana chu kathil cho chu masa katam cho chu to hom cho zo ta chala na reza na hiam ki hiam masanga cho gumya to nga ka cho zura khana ki hi chura na khat chu kg za ka cho hom dam 2 kg ka cho hom na za times sum 2 times chura na ala chula nga 2 times ka bol dam price ai 5 langa 2 times ka bol dam ki bol thai lo che pe nam ti la chi kg ya na quantity to kg chu ta khat chula na e ma kg to price ko gop thai lo cho price hit ding ana pe achia chu nga to ki bo thai lo ale cha hi 6 pa original pa hi 2 times ka bo ngai ta chala na 2 times ka bo 2 6 sai ja ham 12 kg na masanga kg som ni kana cho ji cho to hai kg za da tam che 2 times ka bo la le 10 kg na to hai kg som bo ko cho ta sani ka ki choya masanga chu kg somla ni kana cho ji ji chula na to thilman na ka phana chu
percentage ka khot to le 2 in kg som ko chodo e na sani mama cha ale masanga 12 kg ko choro cho original consumption cha ja kan ne ja masanga cho 12 kg kan ne ja na 12 kg kan ne jo to hai kg ja kan ne ta 10 kg current consumption ja ham 10 kg na ala ka se banga to thilman kan het mom ta to hai masanga chu ja na kan ja manam kg khana na per kg ja manam ala per kg het no mala price pe ka tiam price pe ka tiam rupees per kg ki chalo na thilman ke het no mala na ala masanga ke het no mala original pa bo ka focus de chalo na masanga rupees au chuzat ka mom chalanga hi 2000 rupees chalo na 2000 rupees chalo na 2000 rupees chu kg za ham somani kg kana cho ji chalo na ala che ka divide na le za ham che 2 6 12 yeah 2 6 12 2 1 is 2000 chalo na abana 6 out ka 6 za times ham che na 6 to 1000 ko ga bote achu lang ra ta ya che ko pi do 1 ta chala bowling ero la 2 3 za 6 2 5 10 0 0 chalo na 3 by 500 ka bote hai na 3 za times ham 3 1 is 3 abana 3 6 8 10 na abana 23 6 za 8 10 abana on pe de na 16.66 na answer che pam che pam 166.66 rupees per kg ye man cho original price is ham kg som ni ho original chalo na original price pe is ham 166.66 or 67 na rupees per kg so price original aya na ala karana ko do dinga la karana ko do dinga to kg som ko cho yo chalo na sum chiranga bo ta banga che bo de wala sum ja ham 2000 na 2000 rupees na kg za tam to ai 10 0 to 0 ka kala to ai za tam 200 rupees per kg current price of ham 200 rupees per kg pata zala som gulo go mane ki zola che kg som ni ka zo ya na sa ni ka ki pa sa na ta kho zadinya zo par ba che kg som bo ki zo ta cha na a khod dan ti che concept so da sonam na layam e khod be du ham ne ma mohan ta zola ke ta poi ti khodam te han da cha na chutia hele he che concept hi pata it's a concept pata cha na question khalani bolbe now aban le jingle Venn diagram to graph bolot pie chart bolot na percentage nga ta to ni in question chom khat he chi ta bang ma khat solve hote Venn diagram ho cha jingle kisan pan ta na aban le percentage fur khanen chai hoten next topic chi hoten topic yo se ko phala percentage high level ham advanced ham hello la question phaka khol ta na practice na concept dang to bo thauta ala to concept tha khana hai pem te la thilman cho kal na to te le okay if the price of a sugar is increased by if the
price of sugar is increased by 20% then how much percentage the consumption then how much percentage the consumption the price of sugar to is how much percent the consumption will have to increase will have to decrease all the time. So the price of the consumption is increase or decrease. Decrease this here, yes, so that expenditure remains the same. Expenditure remains the same. Ipikisina ini anam. Ipikisina. Thilman chakal cho mi khan hen tika banga hi sum chu somni hi thachenga bonoi chona denga hi sa cho ele bonoi man chu anakal ta cho chen khara anakal ta cho e wanga ma hen sum sen cho somni thasenga pi do ala chana ma hen somla ko hi saute somle ge saute tinom lo cho somni mama apia hela thilman kal wanga cho asum chu api tam lo cho api tam lo ai la chana thil cho chu asu thom jang ngai ta chana a thil cho chu thil a thom jang ngai ta cho te ka banga hi kin chini kg kha kana cho i chana kg kha cho te ka banga 25 rupees 25 rupees a kg kha kana cho jing ke chana ale kg chu hum man tam ta cho 25 rupees or 27 rupees on kita 27 rupees ye market 25 ka pi de la chum kg chu za hum de tam kg thingta lo cho 0.8 kg hum ta bang 25 ma ma in video chalo he ta bang cho ale expenditure ka sum sen chu ka kal sa lwa hele iza na ka kal sa ding ham iza na ka hi sa ding ham ti cho question in PCM the price of sugar is increased by 20% so 100 in law de ka banga amma sa jo jakhade ka ti ta na amma sa 100% jakhade ta na jakhalla chu if the price of the sugar is increased by 20% abula chu jar hum 100 chalo ale to hizat tam 120 ta chalo da 100 chu the price of the sugar is increase ki bolo hum follow pitch the price of the sugar is increased ki chalo kauta hela amma sa chu izar hum 100 expenditure jama sa so mizar na se no hum jakhat man helaya chu jakhat na se no chalo the price of sugar chu amma sa jakhat hi sa chalo 20% increase in the 100 apana 120 kala 20% increasing chalo ala chun to chu chini chu za man tam 120 ta ma question mp sayam how much percent the consumption will have to decrease kane hom ngai ta chalo so then the expenditure remains the same expenditure ke bang ni ma hi za ni hi chi za man ka cho tho tho ri ti na chalo ala ta ka bol nga re ti ka bol da sorry za som ni man chu jakhat man chu za som ni man hung so ta chara e wa jakhat ma ka se ne nga le za kane hom de ham 20 kane hom ngai chala 20 kane hom ni ngai la chu i pya pa na kane hom dam hi cha pa na kane hom de tlo cha pa ka su hom de chala aman tha pa ka su hom ngai chala aman tha pa ka su hom ma le za na hom 20% ka bola jan ham chapa para ka sur hom ta chuna chapa para ka sur hom 100 ka dia chapa para ka sur hom yi ju zakhat mama ka se ka spend nom jala ele percentage aja tam je ye ta ala chho 0 la 0 cancel 2 jan ham
1 is to 2, 6 is 16. 1 by 6 is 16.66 or 16 by 3%. Na. His actual consumption ka from ngay oh. Jito anta. It's a question about modifying volume. Oh, next question. The price of the sugar is increased by 20%. Nah, how much percent the consumption will have to decrease? Nah, so that new new expenditure. Almost high expenditure ke bang lori dah new expenditure is only 10%. New expenditure is increased is increased by only 10%. How much percentage on something kg on something how much kg to now kg is also from the tam the question how much kg it in volatile if he originally consumes if he originally consumes how much kg the consumption will have to decrease so that new expenditure is increased by only 10% if he originally consumes 12 kg to 20 kg to now 20 kg to the question if you say ham ti ka helewan thilman chakal ki ta 20% kal chalo thilman abula chizan ham jakhana hila chu expenditure chu jakhani hinga chala cho jawa hila jakhana hila chu expenditure chu jakhani de chalo ala ma hin thilman akal ta de jara kalam 120 akal ta jana 20% ya 120 chalo 20% करा लगा तो 100 ला for 20% of 100 equals साइल जन हम 20 चला 20 to 100 ला ये ना है जन हम 120 ता चला इधर से है तो लेकिन अमाइन next question आप इसे हम how much kg in say consumption जो इतना सुरम दिन हम कसम से दिन जो 10% बहुत का साइल है तो 10% of cost is new expenditure is pidam new expenditure is pidam 110 new expenditure masanga zakat man la to zakat ka sem chala to za som ni hung man ta chala ela man izar ka to do zo dem to chu kasum chu 10% bo in kal sa dem ti chu za la som khaden tun chu go talang ati chu how much kg will have to decrease kg is surhom nam tina chun 120 apna 110 khu ka cho do na dinga chi za ka surhom ngai ham 10 ka surhom ngai chala 120 apna zakhat la cheng so ma chu zakhat la cheng so ma na chu zakhat la so ni man ka cho do zo lo de chala na zakhat la cheng so man bo ki cho do dinga le za ka surhom ngai ham chengsom ko surhom ngai chala ala chengsom ko surhom ko percentage ka bo la chengsom bai za nam che 120 to za ham 100
0 to 0 ka 1 by 12 khoi piam 1 by 10 khoi piam how much percentage ma ma chu ta chu how much percentage to na if he chipai ji na put a ban bol go te ji chuna confusion there azo le bon na ta na ala percentage in saying kitela 1 by 12 is na 8.33% na 8.33 percentage percent asim lenga 8.33% kani elhom ngai ta chuna jala somni kani zo to lo de cho zakala chen som bo kani la na ya chi percentage za kani elhom dam 8.33 na 0 antala ha ele zo to kg kan hab de ta cho to hi news question 5% kal sakten na 5% kal sakten how much kg is decreased na how much kg the consumption will have to decrease so that new expenditure is increased by only 5% when he originally consumes 280 kg na if original consumption is 280 kg hang ke telala so e beng hang ke dong non mai thi cho ai chu percentage ta hi chu chang word to percentage ale do cho ya ha do non mo chana ya cha practice na bo hang amai pi se tam to hot pi ke sem price of sugar is increased by 20% so na ama sa zakha chu to ja tam jar som ni man ta chala na ai wanga chu amahin ka sumsen le chuzar ka sen do zo re tiam 5% boga ka sa zo de ti na 5% boga ka sa zo de nga le za kni thom ngai ham za som ni kne zo lo to na za som ni kne zo lo ding je khala chenga man bo kne la ala za som ni la zo khala chenga kala do le za mam 15 na 15 now ina chana 15 much alla 15 chu kane rom nga chala na a percentage ka se dinga ja kane rom da 120 to 100% na da alla chun 15 by 120 to 100% ho ja ham 0 to 0 ka ka chuna 5 below the 3 5 are 15 3 4 are 12 na 2 to the 4 there 2 5 are 10 zar hum che 25 by 2% 25 by 2% ma mo 15 by 120 bolo chuna 25 by 2 chuna 25 by 2 huim bol dewa hele iti mixed fraction ham iti ami so thei ham 2 25 zar hum che na 2 1 is 2 na 2 to the 4 na 5 hum kum su na 2 to the 4 na point 1 ta na 2 5 a 10 12.5% ta na 12.5% je pyam fraction aga khela 1 by 8 yeah 12.5% 1 by 8 na ai do le ta percentage ka bonum ba le 1 by 8 5 is 40 or 8 9 10 12 sorry it din bolon no cho kholo pich achu ti lo ba la fraction jo percentage ka su to percentage jo fraction ka bol ke sang achu na idi ka bolon te jar ham ji hiza ka su hom le chalo na hiza apna ka su hom dam
120 apana na ala percentage ka khel dela che percentage na chalo na percent ka khel dela percent ko ta na fraction chu ka khel dinga hele percentage su kala do ala fraction ta chalo na percentage ka khel dinga la into 100% ka bol dia fraction chu result am che ga bolte 5 आगे बोलते 5 3 is 15 ना 5 3 is 15 5 2 is 10 ना 5 4 is 20 दे 3 is हम 3 1 is 3 is 24 दे जर हम चाहिए 1 by 8 ना ले 1 by 8 चु अमाहिन अनुयाम ही पी है तिवम ही होन अनुया ही ओरिजिनल की थी ना अचुंगा ही प्याम अचुंगा कोई प्याम न्यू ये तो इन प्लस हम माइनस हम लेबो न्यू हिंदी चो ना अचुंगा है ले लादो दि पा हम एला ले सुकल दि पा हम चो a question in piece yam how much kg the consumption will have to decrease zara sulhom dam chalo na ale sulhom de result ham che minus sulhom de ta chana original consumption ko zat ati bam 280 chana chala la oi cham original consumption cho 8 chalo na 280 ja 280 kg hele is that 8 is that times some 8 3 is 24 na 5 is 40 yeah 35 times chalo na chong 35 times ka bonga chalo na 35 times ka bola le sar hum 35 kg kani rom le cha answer ta poranta hathima ya thian na Fatimam question ka bo pattern no percentage है लचन खुरा लो पिचुरा ए वहां केजी तना सो तो फल हाना साजा भन्छ ना ल केजी खतो गा बोला देन बन्दा चाहता त ना the price of sugar is decrease to so होता तो ये लोले सुता मतिन 30% बोलतिन 40 kg less ये 30% बोलता how much kg 30% account na the price of sugar is an account 30% account here to kg abone and nothing pata if the price of a sugar is increased by 30% na family use 40 kg less na family uses zakatya 40 kg less sugar na 3 month to 30% ka para so moin kg somli ane romata na so that expenditure will increase by 10% it will remain the same amount na so that expenditure increase by amount expenditure 30% ka sanom lo cha expenditure is a book ka sanom van je ka sa hum 10% 10% only ne tema 3 month to 30% ka chala na ama chu acho ne ne cho dinga le chu expenditure 30% ka sa ngai chala na e bang ma 10% book ka sa na ya chu kg somli ne romata cha ne tema find original consumption hol this ti ho do ham
original consumption whole entity hold home price of sugar cho masa che jan ham jakat man chala na to cho 30% increase la 30 ka da chana if is a fraction gala lo ham ka tele wata na expenditure jang 10% ka sa fraction jo hum tam ba sa ma cho percent la le hum be jore ta so 100 la la be jore ta so na ye cho 100 ho ke la ji thilman chu 30% ka len hi le kg hom ne chona na ewang ama hin izat ka sa no ham sum chu cheng som bo khat be no chana masa jakat mana thilni ki cho along thai sela nom pa chu thilman hong ka phara chu 130 ta chana ông cả phần nào cho mày chít thì mình tự nhiên giáo xuống luôn cũng là xem hết rồi cả là chém xuống bộ cái xem để là chuẩn nít hôm ngày ta cho lên nè rất nít hôm ngày không xong ni mình nít hôm ngày cho lên nè đó xong ni mình chú ý apa là nít hôm nào chấp là nít hôm ngày cho lên nè đi phim gì 130 apa nít hôm ngày cho lên nè hay lẽ khi giờ apa là chỉ nít hôm ngày mà ta nào 130 apa này chắc nít hôm nay cái tiệm so ni man ni thom nga chala na original consumption le ta chana to ai current consumption chu chapana che ka minus dit na cho na ne thema zaram che 00 ka kale pi mam minus 2 by 13 na question of exam family use 40 kg less te chalo na chai kg is that from the bam tu chu ama mon is that bam 40 kg है तो सुना था ना अरे ऐसा टाइम्स हम 20 टाइम्स ना अरे तो है ओरिजिनल चीज़ नहीं थे हम kg जात नहीं थे हम ओरिजिनल चीज़ अपने नहीं जी हम अनु या पाए ओरिजिनल फ्रैक्शन अनु या पाए ओरिजिनल के दीदी हम चला ना जात जी हम 2 3 6 2 1 2 260 kg ना पता ना 260 kg नहीं इसमें क्या चला नाไอ้บางอ่ะถือมันหงกับพัดอาจจะมาเห็นเกจิสอบลีเนี่ยรวมนะอันนี้รวมมาแล้วตัวไอ้ละตัวไอ้เกจิจันนี่ครับที่จันเห็นเนี่ยรวมไม่กันดิจุลนะไฟออริจินอลคอนซัมชันสุดที่เราจันนะจันนี่รวมมันเท่า40 kgนะตัวไอ้จันนี่ตามเท่าละ current consumption กี่เท่าไหร่ปีละครับมาสานนี่สิตัวไอ้จีจันนี่รวมเลยจันตาม220 kg question อะไรกี่ตรงโน้ตเซฟกี่ตรงเท่าจุนะcurrent consumption पे हम 220 हाँ पोए खाली बोल बैठो हम तो तबांग कर बोल बैठो है ना इतना मासे होते ना इन जीवन ने लगे इतना माँ बोला थे इस क्वेश्चन माँ modify का बोला तो किसी दो बार में ओरिजिनल चलाया है पता ओरिजिनल ओरी कंजम्पशन चीज़ हम ओरी कंजम्पशन चो 260 kg ना 260 kg वाला तो है करना ला करना इजाज़ नहीं हम 220 kg ना करंट कंजम्पशन चला किसी को कर बताओ if the price of a sugar if the price of a sugar is increased by 30% ना family uses चाहे 20 kg less थे तो ना 20 kg less sugar अब बनाया so that expenditure remains the same expenditure का साथ बोलते ना expenditure remains the same कोई समझो दोनों बायां बोले वाला concept है पहला फाता चो expenditure remains the same ना हमारा find next question so find original consumption and current consumption ना question so find if हम से ori consumption ना original consumption हो ले लंग अन्य ना current consumption ना
current consumption masang at isa na niya sa tuwa niya tao niya question tayo simula chun ma PCM question chun question PCM to here thirman cho kala ti chuna the price of meat to na sugar na lungdot han hai na the price of meat is increased by 30% na saman cho masa ja tam jakhat ti chula na aman chi jana ka tam 130 30% akar na assumption with new expenditure that remains the same ke bang chula na new expenditure to that jakhat ma na thema new expenditure anything na see original expenditure alahin thirman chu za somthuma ka para chu assumption cha mai chip cho ka sen de saman ka jang la di chana ele chun izat ne romam to he somthum man ne rom chalo na asumana somthum man ne rom cha percentage ka ko ding e somthum man ne rom chu ti ka ji tham somthum man ne rom izat apana ne rom 130 apana ne rom chalo na ethima 130 apana ne rom la aman find original consumption this original consumption hele ja tam 0 le 0 cancel ta chuna ele jam ne romam cho 20 kg le se chalo na 20 kg le se la chi kg rom ne rom minus 20 kuna ja ham 20 te poten 21 te to 20 cho farak na 21 te la 21 kg ne rom ta chuna 3 za tam sum 7 times ele to original ja ham 3 7 za 21 7 7 8 9 91 kg masanga 91 kg ne ji na original consumption je birata 91 kg na original no yam pai na ani rompa 21 kg na new la new pidam tera 91 minus 21 91 minus 21 ho jan ham 70 na 70 kg elo le no heta na bol hecha vegetarian apara nala do num lo yong na vegetarian apara nala do num lo yong le 13 minus 3 ho jan ham 13 minus 3 jan heka tiam 20 chul 10 chul na chula chikala do ngai chula na kala do ile jar tam 10 into 7 ho jan ham 70 etiama pachu bot new pachu ka se banga cho ula pana la do ding pa kila do la new he ka ti so na e da so na bot e lo la chapra chi na la do na so the tao to tu na ding na tao ta